Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku video leyi. This is the week of entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Kuthando nesithembu kulokuningi okwenzakalayo. Umseleku ke uveza imali ayinikayo uMacele kuphela. Umseleku yena uthi unika uMacele imali edlula i-15,000 rands. Lokhu kusukisele lapho uMacele esithi yena imali ayitholayo incane kakhulu ngoba kulabantwana ababuyayo bezohlala la endlini. Uyakhuluma njalo uMacele ukuthi kuqala babephiwa igrocery, babethengelwa igrocery bonke nje. Kwabe kutshintsha ke lapho umseleku wabesithi uyabanika iallowance. Ku-allowance leyo ke akukhulunywanga ukuthi yimalini exactly, kodwana ke uMacele kule mali ayitholayo yena uthi ngokubona kwakhe imali yakhe ifika ku-2,000 rands. Kodwana ke umseleku yena uthi akwenzi lokho ngoba ugesi wona wodwa uyadlula i-2,000 rands. Uyakhuluma njalo uthi ikhampani yona iyamnika uMacele imali njalo yena aphinde amnike imali. Imali le ingafika ku-15,000 rands. Lokhu akubaliswanga ke i-monthly allowance azayithola njengabanye abafazi. Nge-15,000 rands nje leyo esizwile ukuthi umseleku uyayinika uMacele. uMacele uyacomplaina uthi imali ayiphiwayo yona inlutshwane kakhulu ngoba kuningi yena lokhu akwenzayo njalo yena akathabanga ngokuthi uzwe umseleku esithi umtreata njenge-queen ngoba yena i-queen uyazi itreatwa ukudlula lokhu yena abamtreata njalo. Kusho ke ukuthi yena uMacele akathabi nge-15,000 rands yona abamnikayo iyodwa la leyo allowance ayiphiwayo njengabanye abafazi. Ikuphela ke kwevideo leyi sisithi sorry kumseleku ngokuba broke umfazi ongasoke abe grateful. Umelele enye ivideo, subscribe to our YouTube channel.